Riu ni njukite tondu ni njukaga ni mutugo o mwaka na to mwaka ni ndi ministry no ya njera na ndambirie na njera no ya Kamiti uguo ngicera njera ingĩ nyambagĩrĩra no ya Kamiti nĩkuo Ngai andũmire ya mbere twĩ gũkũ nĩkĩo tũkĩte gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũkorwo twĩ party ya kirathimo thĩinĩ wa andũ aitũ arĩa megũkũ njera twamenya wega ona ithuĩ ti kwagĩrĩra ti gũkorwo tũkoretwo tũrĩega tũgakorwo tũtingĩkorwo gũkũ thĩinĩ kana our brothers kana arĩa twĩtanĩtio nao ona ti kuga arĩa me thĩinĩ nĩ oru mũno gũkĩra arĩa me nja na tondũ nĩ kiugo kiugaga thĩinĩ wa Mathayo 25 ndarĩ njera na nduokire kũndora ithuĩ tũkaigua mũgambo ũcio wa Ngai na tũgagĩũka kũnyitanĩra na ciana ici cigũkũ njera ĩno. Mimi naitwa Bison Madegwa, nikisimamia gereza la Kamiti Maximum. Tunashukuru, tumefurahia leo kwamba Mheshimiwa Nungari ametuletea zawadi kwa wafungwa. Na vile vile tunahimiza wale wengine walioko huko nje na wako na uwezo waweze kuja kwa usaidizi wa wafungwa tulionao ndani ili waone wanapendwa. By the way tunawaombea. Tunajua ile kazi mnafanyaga ni kazi ngumu sana. Mungu aendelee kuwa protect na kuwalinda na alinde kazi yenu na jamii zenu. Na pastor nilikuwa nahimizwa mwaka ukikaribia hata tusifanye wafungwa kwanza tunapaka maombi ya askari. Na ikiwezekana tunaweza enda fasting hata kama ni 3 days or 5 days. Nimo kwenda mahoya. Mwoni wera mwezo nyingi. Abidio wengi. Ndio muwe covered. Hii kazi yenu ni riski. Sasa mtu alikuwa kazi sahihi amefungwa. So it's very sad. Na utulete urutete wira. Na no tukuhoerwo nacio hata wale walishikwa tutawaombea. Mungu atende jambo. There is God of second chance. Na sijui tutapanga I would like also to visit them because tulikuwa tunajuana na wao. Nieleza wako wapi? Ni wa visit kuke tuombe. Ni kuruga turugaga nao. No riu ni undu wa nginya maundu ma murimo na maundu maria magikoretwo ta njera eno riu tumaundu tugacenjia hanini no turugaga hamwe nao. Na kile ambao wametuletea Mungu wetu mahali imetoka pia iweze kuchazwa Baba waweze kuzidi kusaidia wengine hawana matumaini na zaidi Mungu wetu waweze kufungua mipaka yao hata wanapohitaji na kutafuta Mungu wetu uweze kuwaonekania. Mkubwa wetu tunamkabidhi katika mikononi mwako na administration yote Mungu wetu kwa sababu unajua ile kazi anafanya katika mahali hapa. Kaa pamoja nasi Mungu wetu wakati huu wageni wetu wanapoondoka katika mahali hapa uweze kuwabariki mahali wanasafiri wakielekea Baba ukawafungulia njia zote. Kaa pamoja nasi na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Kwa hivyo kwa sababu ya visitation imekuwa limited kidogo usione kama tulifunga hapana. Very soon monje kisha karibu tena unaweza kuendelea na kazi. Negua ngoro muno ndona arume energetic anake nginya mwanini ugakora mwanake ucio hetwo maisha ukona muturire wake wathirira thi ugakora thuria kururika ria baba eko ukaigua tha nyingi muno ona maundu mangi ngakira ngauga koro mamwe maciri kato muhaka makinye haha andu maikare thi macire no gukorwo gwikwega tondu ti muturire mwega ti maisha mega especially nginya ni gukoragwo na andu angi arwaru na njuge muno aria kwanja maigagirira andu kuigirira mundu kigenyo umurehithie kundu ta guku ti undu mwega urona hanini no ngakimera mehumiririe o mundu wothe wikirite na ngeti ino tondu he gitumi kia Ngai kwiringi urenda guthondekwo kwiwatharagwo tondu twiragwo maundu mothe mekikaga kwa wega ni undu wa Ngai ndaingira kuo ri ni ngoraga andu mena mwihoko gutukira yani andu nginya andu mena
kirigiriro kinene muno tondu ni ugukora ni mareka maundu ni maraina nyimbo ni matumaga nguo mundu ni aiganirite ona kwi monaga tiani ukakora maiganirite andu akenu ni hinya muno ukore mathititie thithi yani ni metikirire uria muturire waikarire ndacoka ndarora na guku nja ringi andu mundu kaigua rauga ni kwiyuraga ngani akuite ngoro no uria wi guku muraria ati ni miaka akauma no ena hope nene muno akora nginya ni arathoma ni etikirire uria gwaikarire na ningi ngwataniro yao na thigari ni ikenagia muno in fact ni thigari cia njera ni ndicihete gitio muno tondu they are more than we can think ni anitita officers ni maikaraga ta brothers ni andu mendanite muno na ni o kiambiriria gia andu aya kugaruruka ni thiaga nginya Rang'ata ona Thika ni turi njera ya atumia ni thiaga ndiramatwarire onao mutu wa cabaci ni ndirathire nginya Ruiru prison na kundu gwitagwo Thika kwe njera igiri Thika ya rume na Thika ya atumia ni kuri Ruiru prison ni kuri Kiambu prison na Jamuhuri prison ni ndirautire kumacerera kumatwarira cabaci ya ciothe no riu ni ndakimamenyire othe tondu aria nginya tuona magatheti-ini iki othe ni ndimoĩ. Thank you. No on a personal level gutire na Ngai ndakanetikire. Wachaka umena iko